nitin tharau rol shem nak tang a ral that nak Laure B Rosenblum MPH chimning a chun American mi 10% nak tam ni chun thalau nak asilo a ti phan nak pakhat khat an ngai hi ti nak na hi ngak chet liao tlanwal liao asilo a upat hlan deu a thok ton ngak chet liao I thin phan nak tampi chu upat hlan a an tlaw ko na in upa hna lak a ti phan nak tlom te long kha thopbul nak lo in an tlaw angai ngai ti a chun kan ma pumpak cheu ni hrial kan izuam mi ti nak le thilchi ning cheu khat tal kan ngai ta chun nak a accident zot nak chi nak fear nak mi kong chim rel nak rian ngai lo nak nuwa ithen nak tar nak tangka ngai lo nak hlotlin lo nak tlai ni pon thruk sual chami poi a tlam tin lo nak le adang dang le aphun phun na an siton chim ok cha jin chu adong lo asina in kan ma lak a atam deuh ni kan chung a atlung sual lai ti kan phan mi thil chu zaida asi mitam deuh ni chun thi nak asi tia kan ti lai Rita Snowdon ni acha ok Christianity Close to Life chamhai zale som thum pathum le zathum som rok panga Days with the Lord 2007 ni alak mi a Dr. Paul Tillich bialak masa in kan lung re thai nak rampi chu thi nak ti hi asi tia ati mitampi ni ma be phang hrial ok a an si kho chung in an izuam ti chu a man ko tia ape mi pakhat khat sung ti lo in dot mi pakhat khat achi ti mi kong an chim asina in ni hin thong tha a Jisu ni hi kong he pe tla in akal mi ro nak angai ama ni pumsa athat tu na kha ti na hla u atha nu a Jehena a hlon kho nak nol angai mi kha ti na u Jehena chu asham thok a chun Geneve hinnom asi I hinnom fapa hna nel ron ti nak asi hika a hen saram ruak misual le thor hnom nak phun kip na chu a al zongzal mi mai a an hlon na I akang nam hi Jerusalem kholeng I hnom hlot nak mun asi zongzal ro nak mun mui sam a achang hi thong tha chang le jem angan pathum a me parok zong a biafang chu heltia a khatte in le asi kaima pumpak ro nak a boipa ni zum tlak sinak ral that nak atel mi pathian ti nak kha adir pi I ama a hlomi le midang zong chutin tu wedding in a shwe mi na kha dan atat na chun pathian ti hi thiang tharau lak song pasari lak a pakhat asi Milan Bishop mithiang Ambrose ni achim mi tipil in nak a zum tu pakhat chung a athlet mi thiang tharau lak song pasari na chu film nak tharau thai thiam nak tharau ruwa nak tharau thon nak tharau ngal nak tharau pathian biak nak tharau athiang ti nak tharau na an si Ambrose ni chun hi thilvial te hi zum tu chung a tipil in nak a toi di asi tia azum mithiang Ambrose chu edi zathum som kwa pasari a athi pathian ti nak le pathian pen nak chu zaitin da an epe tlai mi pakhat ni chun ti phan nak chu athong mi tha jang asi tia ati zam nak asi lo a thin phan nak a akan hroi kho asi lo a zup nak le tu sar nak a akan for kho pathian ti nak chu nun nak sung ti nak kham nak si asi pathian ti nak asi lo a pathian ti nak ti mi chu zaida asi dot nak in akan sar tu le zang pha nak level ngai nak en akan chom tu kha upat nak asi kan ton kho mi hliam ha asi lo a suk nak ngan bik chu taksa se lo in tharau lei asi chu hel thon nak tang a tharau suk nak asi angan dam mi pathian ti nak ni tharau lei puitlin nak phim nak le aman mi be chai nak a akan hruai I sual nak angai mi por hlot nak a hlai in that lo nak le tharau lei hlen nak mai a su nak ok nak in akan lutter